Bos, kemana lagi kita Pak Bos? Istirahat kita. Istirahat. Di situ yuk. Macam mana mak-mak? Oke guys, setelah kita keliling-keliling lihat binatang, ada bermacam-macam binatang tadi. Selanjutnya kita akan melihat rumah adat Aceh. Penasaran dengan rumah adat Aceh? Mari ikuti aku. Let's kecerot. Lihat pokok damar. Ayo aku tunjukkan. Damar. Nama ilmiahnya Canarium philosopus. Kita coba tanya sama warga sini ya. Bu, boleh tanya? Rumah adatnya di mana, Bu? Oke guys, kita pergi ke sana. Ini ibu-ibu, mak-mak guys. Aceh yang saya ingin tunjukkan tadi. Ada berapa rumah? Kalian pengen lihatnya? Ayo kita lihat. Jangan pakai suara. Malu. Guys, kita lihat tinggi lantainya 2 kali lipat badan aku guys. 165 meter. Dua kali lipat. Oke guys, kalian mau lihat ada apa di atas? Boleh masuk atau tidak? Saya juga tidak tahu. Come on. Assalamualaikum. Inilah keadaan rumah Aceh, rumah adat Aceh. Inilah dia guys, keren. Top Marco top.
sudah keren, ganteng, dan penuh ambisius. Kali ini kita akan pulang dengan tangan hampa. Dengan tangan hampa. Setelah lama kita berpusing-pusing, banyak yang mancung-mancung, membuat celanaku menjadi sempit. Kita masih ada tempat yang akan kita tunggu lagi, guys. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan di channel. Oke. Kita sekarang mau keluar. Kita mau kemana ya? Di sini ke dermaga ya. Nah, di sini kita akan pergi ke hutan. Hutan lindung udah. Nah, ini kita akan pergi ke dermaga cinta. Dermaga cinta. Yeah, I roll up, I roll up in the club like I'm real sly. Suit and tie on, looking like I'm real fly. See a cutie in the back, looking real nice. Thinking that she's real shy, baby, that's my real type. Walked up and said, hey, can I buy you a drink? Your eyes are nice, smiles bright, man, I can't even think. I won't lie, you're so fine, makes my heart really beat. She looked at me and said, boy, yeah, you're in for a treat. Let's go. She said, welcome to the city, where the girls are pretty, where the boys drink whiskey, enjoy getting risky. Oh, she's feeling frisky, yeah. She said, welcome to the city.